Bayabro, tini 8 March, International Women's Day. So, tini women rongni fact no. Nang saya hinketo, enggi si maya. Hayade, awani bagai, belai interesting, te unbelievable women ni fact rok no. Saiman na bagai, norok gedali tongdi. Ani o video by thak zora. Fact number 10. Normally beriro, selanci dakti khasiwo. Ebake beriro ni brain, dakti mature engo. Hayade, but abo tamani bagai hai eng. Norok shai deman, abongka, puberty, ebake teenager ni zorawo. Berirong ni sago, estrogen mengti kaisa hormone, high amount ni secretion ungmani bagai si. Abo ni bagai no, India wo, kaijagna ni rule lok puitosi, selake 21, te berino ke 18 bisib ni kaijago. Tamoni hinke, selarok dakti khasiya, ebake, selarong ni brand dakti mature engya, abo ni bagai. Fact number 9. Bye bro, norok tamo wansu, selarok de samang klaikuk na, berirok de samang klaikuk, norok tolao komen klaisati. But jeng rang aje mani samang bay, rang aje yani samang. Mane housework, children care, amti rok joto no, thansa klai sakain ke. Salsawo, berirok si, selani se, 30 minute kebang samang klaiwo. Abo ni bagai no, berirok no, samang klayata hindi. Borok si sini se, kebang samang klaikuk wo. Fact number 8. Around the world, mane pura world wo, every 90 second wo no, khoroksa women, lakma sowai tongo, pregnancy, ebake, besa bana ni thang thani wo. Tabake noro no wan chogui naisidi, berirok sungno besa kosto ke, o sungsani pohor no, honu. Abo ni bagai no, joto berirok no, respect klaina ni sereng di takugro. Fact number 7. Sularong ni brain, berirok ni se 9% kotor, but amount of brain cell hinke same no. Tabake noro ano sungnai, cell number le soman chinke, baike sularong ni brain kotor kukine. Hayade, abo ni answer hinke, berirok ni brain ni cell ro, gebengke, gephalai tongo. Te sularong ni hinke, kesengke tongo. Abo ni bagai. Fact number 6. Sin India wole, abo bahai, abo no lang saimania. But America wo hinke, women roxy, 60% ni saifan kebang, rang ajewo, college student rok ni saifano. Omo kaisa belai no, tamanjani hai fact. Fact number 5. Kaisa report saimanja kaje, world ni recorded highest IQ, mane intelligent quotient, berirok ni orosi, manjago hinai. Abo ni bagai no, berirok no, mengsa kaimani rokta hindi. Tamoni hinke, borok ni IQ si, sini saifano, kebang tomgo. Fact number 4. Bye bro, norok tamo wansu, selarok de kedek thangkuk na, berirok de kedek thangkuk, norok tolao komen klaisadi. But fact hinke, amo hai sauze, average 2.5 year kedek thangkugo, berirok si, selani saifano. Abo ni reason hinke, berirok ni immune system, selarok ni se belai no strong, abo ni bagai. Te sana thangkainke, selarok, berirok ni se nesarok bo klaikugo, abo bo kaisa reasons no. Fact number 3. Jeng joto nunuk laika, Muslim berirok no, ri kosom bai mekhang thoklubi tongmani rok. Hayade, bat norok selarok no hinke, amo haike mekhang thoklub tongmade nuka, obviously ke bon nugyako. Hayade, bat ang norok no amo haisaka ke tamong no, selarok se amo haike mekhang thoklubi tongo, berike thoklubi si tongya hine. I bayabrok amo kubui no, North Africa ni, direct matriarchal society ni borokrok no, amtike tongo. A society ni selarok hinke, mekhang thoklubi tongo, bat berirok hinke thoklubya. Fact number 2. Bye bro, berirok de kebang kok sakuk na, selarok de kebang kok sakuk. Norok no tolao komen klaisadi. Tabok berirok hinke, selarok no dusroi sai tongne, te selarok hinke, berirok no dusroi sai tongne. Hayade, bat norok tawana di, ang tong beli, norok ni Kokborok amazing fact. Kaisa study wo saimanja kaje, berirok, selani se, 13,000 ni sefanu kebang ward, salsawo no, kok sakugu hinai. Omo kaisa belai no, unbelievable fact. Fact number 1 ni sekang, norok ani channel no subscribe khlaijak hinke, norok no belai no hambai. Te norok subscribe khlaiya kongke, subscribe khlaiye, all notification no select khlai redi. Tamni hinke, ani final video ni, joto notification no manna ni bagai. Fact number 1. Sini tiprani, joto ni beri kolok hinke, besik roglok no, lok sok hinke, 6 foot ebake saro 6 foot rok no ngai. Hayade, bat norok saije man, world ni, joto ni kolok beri shabo, te bini tong thai rokke, boro jagawo. Aberi ni mengka, Zing Zhenlian from China. Aberi no, world ni joto ni kolok beri jagai tongo. Tebi ni lokman hinke 8 feet 1 inch logo. Abo ni bagai no, aberi no, world ni joto ni tallest woman in jagai tongo. Hambai baya brok no, ane o video no paithak jora nai tongmani bagai. Norok tolao comment klaisadi, o fact ni bisingo, norok bu fact no kaham nangjaku ka. Te norok salbrum no, Kokborok scientific te educational amazing fact 99 muzu kanke. Ane o channel no subscribe klai di, video no like kai di.
teo video no so to ti prasa nero share khlai redi norok no belai belai kun hambai